Get the point. Take a step forward. Bana banyasae, tunasoma katika kitabu cha Letari. Niliwaambia hapa tutasoma neno la Mungu. Nilingana lya Nyasaye yo katoko soma. Intoliko kwa na mangana ito na intoliko tamba kwa kuruwa Biblia. Hata kama tutaongea juu ya watoto, tutasoma Biblia. Tukiongea vijana, tutasoma Biblia. Tukisema maneno ya wachane, tutasoma Biblia. Kila kitu ni Biblia. Sasa leo hii niliwaahidi wa mama kwamba ninaanza pamoja nanyi. Yaani ngabatabia yogo lino niling'anake inuko abagendi ndama tukatatu. Sasa ndio tumeanza. Msomaji hebu nisomee katika kitabu cha Proverbs 31 mstari wake wa 10 soma. Biblia inasema namna gani? Haya soma vile ilivyoandikwa. Mke mwema. Nani awezaye kumuona mke mwema? Maana ngine ngora. Na ayo murandi wotini. Ndio ngosoma ngine sio. Mke mwema nani atakaye muona? Nani atakaye pata mke mwema? Yani kila Biblia kubolinga omukungu omuya ni ngora monyore that means singa opposite ya mangana ajo omukungu omobe na kolateke ndoje ya abakungu mbiyamore haleluya iligo la mwana usangi ya kongo betawa gake sinda tegerera ororo ejo wani balance muri gokwa azeli etali ya Yesu. Nani atakaye pata mke mwema? That means kwamba kunao wake wengine ambao ni wapaya. Biblia inasema ng'ora nyore konyoro mukungu omuya igaba kungu ababembaro bakungu Chitori EBIPIYO imbirororo ekyo Biblia batabanga oying'ora nyoro mukungu omuya. Nani atakaye pata mke mwema? Kumagasoka ile ndio mwatake gocha nchwange gai. Haya soma basi tusikie ni nani huyo. Maana nani atakayepata mke mwema? Hapo ndio tulifika. Inaendelea kwa kusema mke mwema. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Nani hawezaye kumuona? Maana kima chake tapita tamalijani. Omukungu yumu ya ing'ora monyore igaro igweri igoliri nene wetanye dhahabu na kile jonsi kilitoko rakire kiya. Nani atakaye pata mke mwema? Ni ng'ora nyoro mukungu omuyago se. At the end of this lesson mtonya alekora mukungu omuyanga kyare no munyakieni no yobuchete no mabaliri no mwamu no motambe no mwenge. Huyo mke mwema tutaweza kumtambua kwamba hako namna gani. Sasa Biblia iendelee kusema sasa moyo wa mmewe umwamini. Moyo wa mumewe umwamini. Omukungu yomu ya omusacho yega mwegenete mo igakare ugembo kwoni chianga igaro ugembo asekete omusacho yega mwegenete tabwatita Swiss tabwatita ngatamu wala hata kosa kupata mapato. Wala hata kosa kupata mapato. Umtendea mema. Haya hapo sasa. Mke mwema Biblia imesema kwamba mume wake atakosa kupata mapato. Yani ngomukungu omuya omusacho ayetari kolemerwe bitoki. Igekera basata tomulire kibesa. Ene twakinga yeta. Aye. Lero kwa mukobito. Ekera basata tutabwati kibesa. Biblia hata ngomukungu omuya omusacho ye mume wake akosi kupata mapato. Kwa hivyo mume anapokosa mapato ekero musata kuburwebesa muguko ngaye nati bwakintali kwega muitabeli wanje mwanza tikabonto waliliga amaiso ninje nabate elyo baniriye ekero tutabwatie besa basata abakungu ni numutantaine nje nasomebu taliye mukutwaso. Haleluya. Wala ndo igwana ino mukianga moko ngo Bwana Yesu asifiwe paka ali. Amen. Omusate kerata bwati kibesa omukungu nero tabwati atatu kwake. Na Biblia atako mke mwema mume wake awezi kosa mapato. Omusate oyeta akumulwebesa yebesa kelego tobora abasata mwezi bimulega omukungu nero tabwati obongo. Mukungu nero lemeye. Mukungu nero tantaine. Maana Biblia imesema. Soma sasa. Biblia inasema
Umtendea mema wala si mabaya. Mke huyu umtendea mume wake mazuri sio mabaya. Ogokorera umusachi wamaye nomaitenga abakungu bande mbale akoruga saa 10 nonyo musachi atakarikora atakende gakiro bayirige piyo akoruga saa 10 osibye suguli atanganetia mabutari gokorige marikugoka nako otebi abana ngamukwane we bunago timotebi ntwane korage nduye adi into byasibigwa abantu baragira bara mke huyu hawezi kumtendea bwana wake mabaya. Aba sasa tikambate antana no mukungu na sivongo ya mlenja ati nyasaye basho gwama munabona incho mukungu iwo ndo satyo gwama tanaende echa enyo bekangola asile yayi geto no mukungu na bani echa ebwate sukari mure nera nyasaye kukonyo ndumi aba kumuna bangaini awa ndi umugako umugako monyi nagaki monyi ore sukari umugako yota akunywe cha enyo no lenja kanga kwa ngota ile sukari munwe kwanza kanywange cha baki anyera abatabangengene kombe kirinya plastic ani gatanga ndi sukari nse wona abele komende cha yo komendo akinga kibona umukungu yere cha imu itabiteiga oga ikie bikombe bitatu nyasaye yani umukungu agani wakokola linga umukungu rosyo gwa matenera nkurage raro tamaki yakuriye mure meze ya muri kurwa ari kurugo okumongi na manyo retu na ndi utamu mubi kisu ekabichie muraka nyo nore njala kango igotatu lagerang ago sukumu mukinense mo yaye buguturugo kugo yakinga kibono ngakiera bono isukume ngakimu itabetei ani gachi etaga simatunga nyerere atanga ndi sukuma gorusi yakinga kyota akobo kibanya sawore gorumo tubuko gata ni sukuma netaba mabuta no betoraye mogo chia saba sata wana bakungu na bantaba nganyimo yaro taba mukungu abasata bandi bale bagete town ya ngabona mukunguosinyukolera tibesa wana muntu mmoja ndaka matenga kwanda kuyu mugati kwanda kuyu sukari oli kanse tiniko kwa abeso tumeke umukungu wateba okay umukungu ningo yani umukungu nyo bakugamba n'ingiti bayibwanana akiri abakungu kalanga ukabokanye sawo aye akugamba n'ingiti bayiragera niga bateba nyama mutako basukira bayeta aba bagenda 421 basukira bagenda asibaganda ngiye kebona somi abana bano naraye mabote na somi abana bono yobwe kubatera ibale na iwa yebona ay niliata wa anyora yiriya nasa ese minengi yasomi abana baho na barago kone bomino yobona acharusu goboso genda rere tumewapatia nafasi pita haraka muende igwana na n'umukungu rose netu kwa kibuya egeko gero umukungu na yarago konyo omenya matuka mange abakungu abayirete netu kwa kikara bakaira abantu yuko iro mwana sukuru wakani rwa rubayini mune kijigo tara bujya umukungu rangiri umwana plan kana ichwango gose isoko ile pocket money ngayaya tarabwa tamya tani yobise ni maitenga tari gukwa ichi ayina abakungu amanye kuragiri umwana bagenda na isaba kezukuru amotengera tanganta kitakomanya echi aho ngayijigo ki iso ikobara kibesa obara kibesa kutia sisu obara singeri wa misimu umanya batari umwana bagaka nabayatuli olangiri umwana bukiye kono motabi yaso fanya bidii umwana pesa nimelipa bera wono gana ndu chonda tere bwata silingi 200 ichiyo chontere yani echi abo tagochera riri baba nayo ngiyeni mwana talikoro wa misini njire chiaro umwana omanyange chiao na makawa kungu chikorage kokungu abakungu wali bayireta serikali ka kokungu ako ganyo umwana ntwakana munabona abakungu muri ko chikorora abane sukuru omwana bana munabiri sanga budi kwagenda korura umwana iko kote byo umwana na cyako soma kwa muhira nsa mukwachaka kumurera akibraya ni ondega kindi murasombe bongoje isonjandire yani kwa lero umwana wotanga na mukamu minta igorete chingo ko chikari cyane cyose yani bono omwana bono gukurwororo igakora tagendo ye arwale anda bari bagwakire siminga umwana orwalire bakanya gitari yari baminto gaki
kona aruga ngwaro ro mwana ngami to namurambia bona muyi omwana ugo ikaka okorigire ringineiga ogwene yako gara ndore tengo mugako uyu nare gotebuga itire mama bona bakaba sata bangaini andamana n'umukungu o buna wana yone ngokora ale mambi kolika matemu aya nonga sasa bayigoro buna okole kolika none so ega ali menje ngo moyi baba ndo sichiponga point tikango kanye koti wole chitaya igoro inje bora nago tebya aye urukane ndagera abana bamanye ngo yonda ngwa ndore so ega ali metonda twese tali agwe kokoga mwana no yone naye no yigo kero omuntu rwanirira omwana kera gutumira nyiniri buna aya gutumira iri butikango kanye bakungu bayireta sarakari kare oyo mwana ali ndega gachikuingira omwana mu ogo kuingira omwana mu ogo nyina ndi nguchikuina ticket ntana ngoira nani akingwa ticket musacho ya chwake singa umongina toliko omugakoli darange ndagera aguruze rura baba bakaba murabaro nyina ndi nguchikuina ukiana na ticket gaki wongwa ticket kende kiaga kero konore chiaye bwe komanya ticket igonga ticket kende kiaga maega omugako yego kiro mwako yomo oyo kabere umungina bwangire guti aba muraba gatanga kitwa bakora bono bagatabatika mukuyo ondo cyumurugere mukuyo ondo moino gaiga na oyo ondo nene na agakare sengayi gogo sakiriko bono mukaina ro gutambo ko urugero mugako akarugero mu abo cyumurugere mapema saa 12 yogende baba tari kwanza kuruga baka saa moja yitiko lindo go ikasa 3 ogatabana pali yajikora igere Aleli oyo obele gosuki ba minto gokurugarende bono ngana murugenda nakora nachikorra pali ndimo baba bona karigere lya pali eyo mbaka bogakia ayetigango kanye bona abantu ko bawo chakukura ngakikonya konya tule mwako yo agadaba nalinde lyose bona njite ndochi bona nabonkoire ni chombe cyuri oyamenya enso yasoregire iyo ni akurya marionye y'ingondi nechi usiga tani okoremere n'amabokaye abakungu abakoremeremo toremeremo n'amabokao urabona abakungu ababarubira tago ikagomba gokera ababarere inyire yose ayetigango te bipima cinchukuya oyo tatageti yagenda cinchuku tari gachikwa toremeremo amatunda ayatari kwa basituga oyo tatageti yagenda inanasi na ino gwembo nache abantu bangire gokora imirimo bona agokora imirimo buya uyu mwanamke anafanya kazi na mikono yake bakungu abangaini babo gitego kimugonga kare magena barete lina kugabona abakungu bali bande baisalansete bakuru imirimo oko basunira lina kuno Bosa bagari sini mu mitoma na kwa embule yatu ayenya berangwa managuma gedali gendo amo bonga to pime sukuma matawi 3 silingi 10 anya tata getiage ndalo lenga nawe chikokaranga goikago huyu mwanamke Biblia inasema kwamba anafanya kazi na mikono yake abo koleme baba kungwa bangaini bona baba koleni ntokuchia bana chirama nanasi babikiri chinchu kwa matunda la usandi bitumba bakungu bale choncho ba mokungu mo ngaini mwana atali kolala nchara obongo bola kobole mokungu mo ngaini mwana wala nchara siki utatafuta mbinu zote chiri chingi yanya sanje te olagiri abana bawo na obo mobolaka to ngaini na basata ngabona ngo oyo ngo musata aswe ngo bakolagiri abana basata babona ngo iko kokoro kigeza ku abago kumba bage abakenda takaletia kuga tunyomba gawo ana tirangende karosi utaga okoro ujire ola jire na akutungo karo bona no kwelesa bana ngayire biachi eti ibyo ngo yo batari ngore tangene bona lenge ujire ne nakimokora bakungwa babora kabange batigire tu ibintu biteye bakigali yo mwana ngene tu gaje ikagenda oyo ndene akabwa ngali yagere nanchi tata ziganye reke usoka nanga pikipiki kali nayo ndaga swa nayo agasoka nanga pikipiki inki bona nyakwabeli chala toko ubintu byose toko mu nganyi sansa kwasi kwatige tunyinje kwanira babora katalira rombo kwana mokungwa bakole mbere mona makokaye okoremere n'amabokaye okoremere mona makokaye ole no moyo muya
Abanyana so ile konda koremere mu buyaye tatunye kolera. Monene nkoko konya ali mambye ya masiri ya Yesu. Monene nkoko konya ali takulera tene ero mugundu yamara mu buyaye. Yesu nkoko konya ali so mtumishi. Ngoteba. Niganga kimeri kya bo chobo. Omokungu yuganga kimeri kyo bwonzo ligege wa. Omokungu yuganga kimeri kyo bwonzo lya. Okoyera boteba. Niga korete ndagera kurwa sense ya. Weterende mokungu munganyi okorete ndagera ogochagaiga ogemba oni ebintu byaye agoro mutolira asiaga enda nyumba abana barage. Mokungu yakorete ndagera kurwa sense yale agendera bateba nakoboka koboyo tuko. Aya abakungu abamukolala baka saa 5 mwanya kusoma ibukwe. Iga koboka kobole botuko. Mokungu koboka saa 10 yani abakungu banda atasituburangiti mpaka saa 5. Muna wana tu kweta di station za 5 iko to kushukira nele obe gachi mugato mintoye obe aba basta bana bachire gachi na kitoko koranya sauli go gachi wono tantaine mugaka nero akisabu chanskone kututebeli kai basta minto karibu wakile sabu mukungoyo igabo kali kinongo lili tigala atoke nyomba naliyo ko somba chianga kurwero kane ko chimari gachi nya sawa ne kutima o somba chianga kane kurwero go yani muno tantaine yani kwareba kwamenya kwa bakitiriza yakyo mukakora injiko batabi ko kwa rusiso istoko bekemeza igoro ono mukunguye tatanda ini yani kwasombe bi wono mukaka bino swaba no nyomba toko swaba no ebintu kwasomba kuru ibiro ko igoro kwebemeza bantu bana baragire tumarako amakumano hale ebiro ko kiteko kya chingoko buna kyalete agwole no obole amabera no agwete igoro wana toli kolino ani getamba okupangusira bona utanta ini okupangusa kuroka boko kushoko boko igoro gakinya sone gakinzi okobo utanta ini bona ukwa busoka boko kushoko boko kondigo okobo kwa bo kareit Biblia inasema kwamba ni mwanamke anaamka mapema oroseli abantu bayindagira soma mtumishi kweli hiyo ni Biblia mwanamke ambaye anaamka mapema unatayarishia watu wako chakula bana bako bako ngende sukuru abayigutete mukungu ya bana bako ngende sukuru abayigutete ko siya bana bayindagira yani utika bana bako ngende sukuru nchara tikango kanyaye semi ngajira hetero wona kwa mutikanjala oyo wana max yatire ni amoto istinga ngajyo ko na yuko muyo so ni Biblia na abasomba baye abaiseke omukungu kubanga abantu bayindele mu buya wefanya kazi hapa anapanga kazi vizuri iganga abakungu bandi mbale atamani timana kyako bagusiyokera na nebindi kibona lero moyi weta totole chikawa wese totole chai uno gato bongo buni tulikuwa kasabu manyanga ngikyale ko rula nigo agoriye mugondo oyogora kwa hiyo lele omukungu oyo lijo mugondo koroesi ilegano oro kwenda ngulanga kimukuru baba genda bansairo gola akibone siliyo mugondo ogorobeke chingiyo beke bituma nako baseri toki byemeremo y'amaboko kwa baseri toki byemeremo hii kazi yenye unafanya hiyo pesa unapata hiyo ndio inapalikiwa ni yango simekeme sabibu omukungu yako simekeme sabibu ni yakwemo ya chinguru buna oroki aya no igwete kwa rusyo bwa omukungu ko eba ichinguru buna yendo die bunoro kini tigango kanye mokungu omukungu abakungu Biblia batabu mokungu mwenya kwa gacenga ya na maoka ya bere bakungu bande mbare yani oguswa kwa kumingaki gaki no na tanta eti ibye chicheta bibya tyatango no mutaka akon tekero kuliyere vita ekero kuliyere vita yani kuluma yake kero enyomba nero ya mabati chinyomba ibere bona bakumurikaga asama omale omukungu bwate chinyomba ibere cha mabati no mutaka tanya kuome nyomba ama matanga ni akora tege ngiye aronche kaini ngabona una gwo butaka obutaka omukungu ya bwate no bwiti besa ko no bongo obongo le meira obutaka bwa no bongo tali besa to gwa yando liye ke buso kale ngiye kuome nyomba bakungu bando guswa nyomba muno guswa igaga butata kuchinzo abunekege tonko wochinze nana baba nkwali kuli yicho ome nyomba bi bakungu bakore meremo oiboye tie anafanya kazi na nguvu na mikono yake hivyo ndivyo Biblia inasema yakolemerwa bongo manya batatayenga no butaka
Bokungu abakore emirimo n'amaboko ahebuye akumugondo kweli kwe obeke ndagera nyumba abana baho mbagenda emekiba kigosekererwa naroro yondo kogenda n'abana mu kiyo ndakegani abana 7 akinonye naye abana 7 gucyumu kigumuntu ngakikorera ngo cyati Nyasaye bakabanye ndagera bakamutuma n'abana baye nabo bakorera uwo muntu utabwagiye network okisota abana 7 kisota 7 ngakibono no cyane kisota 7 kingi mabana bakwe mwogwa abo muya okwewe yemo mu yanke ororo no bakora kwende mesigo yawo ororo gusuku basibi gusenga kyogoko ngotu umore ndagere meti yabantu ngora turu busuku koremere mo beke ndagere nyumba ndagere ko eliyeta abana baho baragere mbamenyoke meti bakibasekererwa kamba kanyi bakungu bandi mbamenyoka tikakikula kiyara muira nenda bakungu mbiyamole haleluya imutyango bakoko nakyo manene tikabakonyire nakamukolemero bantumba minyoka bantumba sekasiki pare bonare lero ngaitoko swera bona swera mugondo kwawo swera mugondo kwawo swai siri yasala byaoga boka mandi beka maemba obuye beka matunda obeka chinju kuchia obuye bangaga monene koko konya ara siri yetali ya Yesu haleluya kolemeremo soma mutibishi emereme konguna magokaye okolemereme konguna magokaye Nilakororanga emirimo yaye nigo ekolente akoli emirimo yaye oranga koletire bitotibona naita yaye terikoli maibule ebibiliya yali getuliriye taya yale ngibwoki kwekebeya bakungwa bangaini taya yale kolima director iluka lwe bakungwa bangaini anuwo minto taya yale kolima igo bale kubeka mabuta mama ale batatarunga genda mawole magaye kabati mule bikebi bele byali manga kwa magaye kabati okungwa gato bongo eta ya yete ko mahuta igobana interende ndagere te kolema nyongo po oro sie bintu buya ole abantu nistima bagutumeka ne bintu rike ma yes mam na kuona asego omo to kolemere mo buya chonebu nigo abate korero akoro sire chiusi na kae kare bakumba baba ale korosia chiusiga barosie bitamba baranyomba lero chitiu ninjiye soma kutinza bayiwe bintu biri mware gutumeka runaga ubye yoda na egete igabwategete abo kiranderera ne byara byaye tari mu mware bako oko yanderere byara byaye go randerere geteka ko ne komina iga elio ni yatora moroko boko kwaye nando mukungu oyingo rambora roko boko kwaye okonya bataka haleluya bakungu abatakamba hata katika umaskini wako kuna mtu ambaye unastahili kusaidia nyuma yako na wewe kuna mtu ambaye anastahili kukusaidia muntu naro takire kokonya mutuga nayo muntu nayo naro ne mayaga yao lakini okobutanya kuligire liyo le mayaga yao oyo le muntu tago muno gota kuonjora amaisa oiga okonyo oyo le mayaga oyo le mutuga okora gende gi igago gokonya nyasa oariga nirikero yomo omuntu oyo komokonya asubugimo konyo oyo le mayaga yao nayo konyo kurumutwe bokungo yuga okora emirimo orosi chigusi dero bitamba mbiri korosiko injuga echira bakungu bande no baretire bitamba ule bitamba agenda bikibiruga arabiya bakungu bande ogenda ugura rero ga onjoroge no ale mate gali bibiti ochorege mwam nande mambi tikangenda onjoroga kwonera isi bibiti puru nande mambi bibiti red one kirugo kiri kebwate puru kebwate red totanta inyobongo none ne kala yawo to yemanyiti ay to mandro ne kala yaga hebo mutumisi marisia nabalemere nigo akubaramborera amabokaye abalemere nigo akubaramborera amabokaye etari kwobwa chinga kichoboke omukungu ino anekere ncharego nchatari kwobwa amanyete ngendagera no ere obo ngende nasibe tabigete nyaro yango kanyi ikiagera abantu bonsi benyomba yaye ikiagera abantu bonsi benyomba yaye nigo babwatete chiyanga chiyeriberera nigo babwatete chiyanga chi yanyuga tobonga kero mwana wako andi sukuru atabigiswe neri ne tukio bege to mutu minute bwana ko tache tukio la gole biro kuchikosoni ayo gugu wana lakini ngwaza kimo opota kaoga ko andi sukuru atabigiswe ndo ko minute tu ekero ko ipima buya no minute tukio lo teno isaine wose no ko gamota ngito to ko gamo
ebikombo gutwara tunyura amazi ne plastic etukyo begete mutu yerundi wale kogenda mwamari mari ali obule birasi gaki wale abantu amazi kwano to gutwara obongo gaki ebi bikoni kubaka paraga tokola na chitukyo ala somya abana bawo bana bacha gukoyera bitukye mutu ase ryeta lya Yesu obe genda ko chinse ngo bachaginde babwate chianga chiribere kirosire abana baye babwate chianga chiribere mbura bunego tuchitageti ababegete chiswanda ababegete omukungu oyo nigakwerose lyebirarero akwerose lyebirarero chianga chiaye nigo kirosire ko bwase gatani engiya chianga chiaye ni chingiya cyamasikani kirosire buya nechi usichimbali twara masikani kwa nyombe irwa abana titijudo ichoke buya tige yanga yesa bari obokorera ikire hawo bikoro tubikaga guchira obokorera chianga chiaye kirosire buya goro obokorera bana kunyomu bare bano nakyo gokora bono ondeta yoro mutaka no bongo to areme inchuga iga no nekuru muremeru asoro abakungu bande bari tisikati bibiti amasibanda ngana kebe chora yire moyo ndali bwatali change nayo okone kerinde wanga gitoboka otaranya akogore yeri busita kwale kugona lisiba yori keye nayo chenchu sukere mutu obugima bona ngyo batande kirense bakungu bana bakoroga bari ko yeka kimbo bagora kimba ali ali ko rusiringi saba bana tagati bakarangera gati bayaka mwakine tibana bo igo yake no nyangomba ayo manene nko gokonyali tenago tebe bokungu ibono Biblia yate banga igakobeka chianga chingiya aibangita aichogete buya chianga chia yabangite buya bakungu bande mbarugure bitamba bye birogo nande gokire take igo nande kwanyana kiasi beto moto gaki bomenya sone ongo yunga simbara gaki konye kereri abana abanga none gitamba ikiye kirogo oyo birundo kanya bakungu batante ine babene kominyoka bune EBIPIYO abakungu bande ebinde byanyoma twara misiga iga okulire wanga kungu akanakala kungunyoma ase sabari komwegweta ebwata advertisement ye komugikikono gochirogari ari ingete sikati gochiororo nga yogojia ngogorika sabari kom lera no ari gari gora gotenga ngoyo mukuyo oyo no mukungu bona gari ngoyo gotenga ibwisa kwadi ari sabari kom gorari gesa kweke no ndo nyuomiru kandi na bono no bwato bongo gaki bono nga yuko bikere rugochi bono nande musacho kwamwe iro bosoku yani umukungu ukorokuweta asa igwete biri byato ari ayetigango kandi takunya kuminyoka none no bagani ndo chikiri kandi kabuo lera abantu bangainire kuchikorera ko chigo cyo mungino yabwe tote kwambuka nayo gocho ko bagenyama yarabe nayo cyo kuruji sota kwamenye ko abantu bako iriatangiki achikorera chiage ndo chenimi kati nkonya abana bali nkonye sikati yani chemima chikorera chiata tanjiki kwamenye ko yani chemima nchiki tonchika nonda unetekekero kumbafu na yoko be kungazi kyoko na yingi department kitowo kwa chisota ndwalange bona no wana masikati yao gangana bantu na babeka fona ende ligutika bali bayani bona ngayituko kubikira department kyokwewo waichoma ndosi waza kusibye bintu waza kurugwana chisota kuremesa omongino yo mane goncho kote bichikora cha akichikora monde mene chibali moni nyingi chirese ito machoge gai bona go chikoirana wa ayentu atangune bali mu bona ayubira nachikora na nyamira asimwanu biere bona go ngo kora buli ndere mari. Get the point. Take a step forward.